Evo nas nakon zaista spektakularne proslave 70 godina Partizana. Ne pamtim da sam uopšte video bilo šta blizu zanimljivo i uzbudljivo kao ovu predstavu. Grupa JNA, vi ste se negde etablirali kao, da kažemo, bend koji artikuliše osjećanje navijača Partizana, a sad ste bili jedan veoma važan deo ove predstave. Koliko ste dugo radili na ovome i kako se osjećate nakon ovog pravog spektakla? Pa jako je zanimljivo, u suštini mi nekako nikad nismo ni zamišljali da smo deo nekih ovakvih projekata, jer smo uvijek bili underground i navijački bend, ali s obzirom na celu ideju Neleta Karlića i Dragana Belogrlića oko predstave multimedijalne, odmah smo prihvatili če smo videli scenario i fenomenalno, mislim da ovo do sada nije bilo uopšte na ovim prostorima ovakav neki projekat multimedijalni. Nama je super, pripremali smo se ne mnogo, nekih 7 dana, ali sve je super, ispala je super strašno bila ekipa i neviđeno iskustvo hor Narodnog pozorišta i orkestar, kao što su i ostali svi glumci, tako da je bilo zaista fenomenalno. Danas je prvi dan rada televizije Partizan. Partizan kreće sa internetom, pa za 3 nedelje preko aplikacija i na kraju ćete moći u celom svetu to da gledate. Vi ste ipak neka mlađa generacija koja na taj način razmišlja. Kako vama izgleda početak i uopšte ideja da Partizan ima svoju televiziju i da i muzički, i ne znam, i ovakvim nekim predstavama i istorijski čuva sećanje na Partizan, a ne samo kroz proslave jednom u 10 godina, jel? Pa znate kako, Partizan svakako je klub koji treba da ima i radio i televiziju i apsolutno sve da pokriva u svakom smislu medija. Partizan je, koliko se sećam, da li je imao televiziju, ali bio je dobro, bio je MIP radio, to je bilo strava. Drago mi da je opet okrenulo, sad eto sa još novom tehnologijom, svakako treba. Kako je Partizan trebalo bi da ima, zaista trebalo bi da ima svakojake medije koji pokrivaju i radio i televiziju, internet i... Apelujemo samo da se vrati Partizanov vesnik, to je velika sramota da to ne postoji. Ovo će biti neki Partizanov vesnik malo na steroidima, tako da nadam se da ćete vi biti deo života ove televizije i da će i na ovaj način, primjeren 21. veku, Partizan ići ka novim generacijama svojih navijača. Svakako. Hvala momci, čestitam, stvarno sjajna predstava. Hvala, prijatno.